Kaseng BJP Meghalaya kalaupun kre ban kanduk markhamat ya menteri kampu yang kari u Amit Shah ban keren halor ke ILP haka jingwan jung u syaka jingalang ba juga North Eastern Council kamanlong haka arplai tarik untuk ubenai hasilong Nagalyang jongka BJP Parliamentary Party pada BJP State Unit Meghalaya ni kuah benbu ya appointment bani kendu ya Honorable Home Minister jongka Government of India Shri Amit Shah ji ditambah hadu mentang yang padio ya itinerary na syukran yang tam new additional PS jongka jonggu Shri Amit Shah ji udah safa yang ya ka complete itinerary lada mau udon kedua nu kapor ka balong bala man fedin bani kendu yangi punya kendu tambah hadu mentang empat yo ya ka complete itinerary ka kejingwan program jugu na mentang ka nika plenary session ka balong hapo NEC Terang empat yo ya ka itinerary empat tip hakanu kapor ngina ban fedin bani kendu ya Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji punya push tu ya barok isu ke bedai na mentang interest university barok isu kan barok isu piong ILP piong ka vice chancellor jangan dehu piong ya kasih garo tin language yang kasih garo piong gue beri development tentang ikwa siu ke battalion dan mentang ka police force dan ka home ministry kita barok ngilap konkret mengikwa banikendu banikan buat unehu honorable union minister ini Amit Shah ji kalau saya mungkin kred kau ngipi kanu ke baidai dan mentang interest jongki priu jongka Meghalaya pada state Meghalaya hi berkawai ngin take off banyak kerana